알로셰 이시 비디오 보여줘노 길레그 감이 인조아규 디모코노 닝부 비디오 홀로 코멘트 섹션로 아코도노 히보고 pitsu 비교 아규 베조노 이나 익쇼 you new pastor 해보도 지시 by new fellowship church la pastor shani ina pa kusul bzub ikjo vechono avehu kughuzu kamyagu dibo kilekuru shitin chani ishasu de hipolo fasting hipono yo ona patagyu avehu kughuzu shigyu shani ibu 요거는 박다규 abuse이고 돼요. 타규 vechono 호시아케도 비디아서 졸업게 돼. My people are destroyed due to lack of knowledge. 비교도이 타규 vechono new 디모고야 avehu kughuzu 디보노 박다규 알라이자규 디보샤이. 이게 고노 뉴너 fasting 자이보 빙게나 팀고 또 뭐는 금수기노 fasting 로부 알로빌라 그냥 오비규 비디오로 니 디보자반. fasting lobu akhirnya kekserong na patagyo alhowi kai anyez biji in kugyo alole akhirnya ketselo gitu ani ibu nyung alhoja bagim ko ne daga kipin mo to muno nungye fasting azala kini azala ktu azala zo azala jinla azala gi da zbu dibo vejono anyez kipjishna fasting long na nung kipno kine ketsnani dibo vejono dim kutom namla kumsum kamai vegyo 예, 알로에 그쪽도는 이제 심어봐야니 기분이 크지만 이게 잘 라이브 보고 금스기와니. 아코도는 팀라키나 유 코멘트 섹션로 조엘 아케도 기니 아주 트레깅 코치부 비스코야니 비스니 안피우노비 이테히 노무 농음로 차케이셔노 금부규 아카카 에노 아쿰로로노 일라우 카이디르로 이십기디 보고 안기후 이샤마의 바이블라리 디시마인부 마의 까에 가 아니 해서 기브시 금부규나 집토노비 금스김에 아니죠. 이게 파스로스김딘 노예 fasting 히보 kitla 바이블 기클로노 쿠게네 pitsu랑이마 fasting 바규 금부규 심자 금부규 벤 이보 바이블라 플로셔케 아까로 가규 히 파스리고노 에나 플로셔카 툴라규 hibo kishi pepmere ibu ishe kyu kishi peitamasa ishkene hibo ko kitla kapsar ni shange idima ko to shi fasting ibu abuse wagyu peitapin wagyu peitapsa wagyu pu nyuye bible langi ge he gonna respect bloshaka qolage fasting ani bloshaka actually fasting kishirgenani akobim kono fasting shkitlani Matthew Johnson muklakila momu Ezra kakula Ezra na fasting shkyu Simon lu fast Elijah na fast shkyu kumvukyu achimeu no kyu doi baya fasting ulgena tipo kagam kago atro akeu Johnson letlani Paul na fasting ulgyu Easter na ulgyu Jisrael ban Daniel nolgyu yen hip lagi fasting ya gyu masai ijem pay tapin ve gyu ena pay tapin no sagit po basrigo hipo kapsaranje one area laki ono fasting boloi na isjulgala ono inside julgyu lono la dry fasting lo ban dry la are fasting ya dry gyo wet gyo ono tipo banye hamya dry ya puti azmia mole momu kum chushmoben dry hamye dry mo unity atalat itomu atalat khasha atalala kita khashayinga tidogi yekono ona too religious ibu yekono hiye biblical mogecho ibu boga biz biblical to kologo yekono timko bela avehu kughuzu shilbegu la nimne chiklange honi timire vange timoju shelo na bible verse pesiyude nyung le tla kuye bloshakhi akaulo alhunaza skula ki aguye yom kippur the day of atonement put po zananya alhunaza zbu timina lokhna kumts israel ko panong ya chala dibole kumvungeza fasting lungeza ibu tie panong ye tiba zanin ko israel ko khine Israel ko khine reung na panong ye akmla kiptia tipo
kutubu tipo sacrifice atonement po siya ngirong ige mo nyung no ite ve thala yu no oi tai pro sha kha lo la ke yu ye panong ye pro sha ke akau le panong ye ko na fasting e bingena panong apim nik to lo man ye hi sackcloth sim zala ye thela phep nang yo thela phi bosta phi la bosta tipo ko pepu ayevu ka besu panong zle ye ko la epo ige tipo ye akodon ning le la ge de it's because they were sin conscious panong e nyung ahnim ge panong wu to mo chumo gyu tipo al hu bi gyu la am panong lo ko ko besu al hu bi la mo ge kala uno externally al hu bi gyu mi chi panong ye itamuji shibe al hu bi gyu tipo la nyung no plo sha kha lo that was to mean that they are sin conscious nyung ahnim ge ibu bi za gyu shirit la nge chwe 이게 no okumslo maye ploshaki akitolori yingetish masanangyo o no yetlek yu business fasting no na vigute ploshaka kawiya alupala ni pin khspenie alhumlo to chilts ikimiet spenie dishi kumvu fasting lu achen sho itulanje ige Davetre titoy Shirban example kichekipia agun kimte launa sasus kevlo ebitir bipan ba ige ploshake akau cross zu ebanje before the cross jisno timpi zu cross zu ye titoy pit meses irban igemo tipo ite itil ben shagia cross tikau ye pop me ma sagisha ebdi tipo laki ta pasugo he kak sa jurin cross tikau de cross zu ge tre cross zu atin kespenye ni kimes penye ka lumlo to chosku la de cross zu ge tre pasene bigulo cross zu cross tu ba tipo nyung ne vetal ma sagia cross zu na tino plosha kha cross tu no plosha kha tuge 이게 yung plosha akeu baguye die it is based on the finished work of Jesus Christ. Amen. Christo no shikivetsku shikuvetsku tipo besbu alhono pau plosha best timtskuge. 이게 plosha akeu le dialoye sin hibo ahne boye by already by a deal shwage. Sin is already dealt. Ebo the sin is no more issue for God. alhono timkhne khwazage sho. 이게 yung hibo itik tashil masaguye alhono when God deals with his people, he dealt best on the covenant. Plosho kikilona baye pautim kosa khbeba ngidono plosho khvecheri dim sas khbeba moge. Ige plosho kha qawle tim khne khitsinbi. Ebo plosho kha qawle akhna chepibu akhne diboye temporary covering. Lokhji khibu chijibu dibo gabus akhne gzvezgi dibo shkicho. Gem plosho kha akiteoloye and beauty sinna pajpele video tipo vechono achne tipo remove shvezge. It was not a temporary covering, it was a permanent removal. Achne tipo ikivazage achne khavage cho 이게 nyung tipo itikta shilmasage manye 이게 timlakina ite nyung plosha khaktola khanna cho itage nyung plosha akaulo toy idechlo bu nyung no ka nyezbijila yogono itamuji shi new alu agu tipo shone penya agu tipo ye dachi mo wa yemanye ebu plosha khakte le ye new ye we must fast with sin with righteous conscience la new ye righteous man we are not sinner anymore we are righteous why jisna pau righteousness tipo pau achipi kakul tipo nitzvage don't I tell you in the new covenant plosha khakte lo new fasting ye it must not be sin conscious like in the old covenant. Plosha khakolo to nyung akhnem ke bit bokum seb mo yebanye. Gem akteolo nyung ye we must be righteous conscious. Nyung ye achibi kalve gem ge ibitishil masage sho. Gem tim kutom na kum sigino fasting e bena shabaye alhumlo kilive benya ono. Alobela pamlo khaiderve benya ono. La rather in the new covenant. Yeah. Egem nyung le tla yu ye plosha khakteolo ye kona fasting e benya na fasting lo agu ge fasting can only change me.
It's only about me. It's not about God. Alhumle kili zingi rongno. Alhubele kimi benyo no munju. But the only reason I take fasting in a fasting like you in a gumba you ye ilke ni kilin gerong. Very good. Tibo kiye alhuno God has already deposited all His blessings. Le nyung net like you redemption with benefits anjme. Alhuno ni kajil ba you ye tibo new benefits I you ye. Alhuno He deposited all His blessings in our born again spirit. New punuk tevegu hongla alhuno tibo deposit chiba zangi alhuno ni kumaba zangi. Again, the only reason we fast is new fasting like kiye new ilola alhuno you kumaba zangi na. Tibo establishing yaw na kejo. Again tono in a fasting lupo alhu blackmail shinip kyo kola dito you achieve mo ya bangi. Pastor ne bigi de fasting hipo de abuse sai ke bana chhleva. Igone bagi fasting is not wrong ebamuge. A fasting is wrong ebamutre. Ningne bagi fasting is not wrong. Fasting shagit biach moje ebamuge tre. Fasting shagit. Igemu alubali pin kispin ebaga de wrong yet. Fasting de wrong. Alubali igmies bin ebaga de fasting de mo like de wrong. No fasting lanje it is not wrong. De ajip mo ke pama. In a lanje it is not wrong. La. Igem ikni kespenja ono alone ikni kespenja alone kimi be ono fasting la ba de wrong le lo agne. De paso igone de peague de peita pinjelo fasting e ben tre go point tipo le lo agne gwetre. Ita ibo kepza la na ki pincha kuye. Nye ibo ono se pincha. Nyung ina shi pigala ajekul venge di kwala alok salona mugine gem nyung akin sha gem ko mum nyung alo zebe gem ko. Tim lakina akirin law ni law akirin la juri ge wala alo no ovila fasting lo banya atala so fasting lo ban la atala kete fasting lo banya ke te achip muge bange biblical muge adrashi tim dibo ye pa ye punuk teve ge muge ya lo yo punuk te muge mo ko fasting lo binge te dala sanoga le alo ye kile mo punuk te muge lo no ye fasting lo ke te munanje iba lo ye bana azat tsri no fasting lo ma sa bi te klem tsumunang ye manye 이게 뭐 fasting ye nhưng alo pula ge mo nhưng punuk tebe ge mo nhưng fasting lu ki ko na lo nhưng re no e ko na koto ko ngo fasting ge jono alo no pau we have our identity in Christ nhưng ye new identity an je ibo alo no new born again spirit ye pakta ki alo no bible le ye as He is so are we in this world amen yeah we are just like Jesus in the spirit. Again, you tipo establishing to be conscious of who we are in Christ. Don't you fasting manjeme? Again, mo tim laki ko gena tabo baye punuk teba ge mo gelam da le baye Jesus Christo pau ikilve pau ge bi ikilve ge mo gela tirim tabo alo na fasting lo bani baye punuk temo ge mo shagaye pana fasting lo ge ku alanya pau benefits na kanje. I think ibo in the body of Christ. Yung ibo yung ona serious lumasa. Ini bukan mo polo na dimula no fasting masa bagi ya tajib mo ya bangi. Iba to si gospel semasa. Gospel bagi ya asa kiviu. Gospel bagi ya ambiu Jesus Kristo no khnya khwasa ge. No ibo ikilu langi mo ya. No Jesus Kristo beso ambiu shon langi mo ya. Tina kodon je. Le. Iga kodo ibo shila bai ona kodo alona ngrashri ni chikimslan. Masuneshel dry fasting zalai bagyu kum chumo shomopu akin shi kumvu fast shlo ebagit pulo timdomunit pu mtabuzu ankaz shiri betap sadagyu tipu mtabuzu no shibuzu nishajiri shib sadagyu tipulo etaga igok lak bzarjun chane ways to fast. Kishi fasting luma sagina ways of fasting tipo pasuna kila elaboration ways to fast tipo Bible itlan momi tenyu net po pepme aju normal fast ebagu no food water only
anatra mo yema ka ze yelin de normal fast abandre it had all this pet me or absolute fast no food or water absolute fast abandre anam truma az megala bange ide me bolo caution he bolo no tok masagan ata ye chip vage mo kushe tishne shangena tipo tsaksali bismasa shulunjem na tishpenen dona shimlanjem ye te ayezak mo getre gastric ajemila no food no water fast ipnila ya paya aksa pasunganje achipna no tmobe azyes mo vange tipo no pasha ships havenentre ige egonok top masana atala kututolo mama atala kinitola atala laki ishit bukun jumojumbuza kirin shi fasting langelet me gastric maximia absolute fast washim lagetre pasune bagu kikimela ishi pisa khasin jayu ye fasting ye new ni kini torture jibu alu bagu monje ige ni kini fasting ye it's only for me ire mo kinege ebo alu ye no fasting lan yo no e alu no ojamle ki rishwacho e bi te monje kon alu ye pau pa kum la ye pa panokum la ge bu shagene te pam la va tsage it's a done deal so God doesn't move anymore the only thing is alu package la be khla tsage so if you are born again you already have the covenant right to be blessed to be healed to be forgiven pitlan je akhne khiti tulva Abraham Bible you become the seed of Abraham no Abraham di khum shawan o idari apostle Paul you become heaven's citizen idara Abraham all the promises of God in him are yes and amen banjo yes in Christ like Christovecho point at that yes all the promises of God are yes right we are already blessed already again the only reason we fast is in the fasting like you in a kumva you ilki alone it's by you dipo ilki no pupenye dipo establish nye banye ige nya lo bia mo ige ilki ni torture shagi buka banye yes so yes ana tumuvebu fasting line ige mnya azri emove masa ebite ko mo banye bon azie masa bu to ko rukto masanenge I have seen some South Korea la tim kam panong yap chuna chal lobdik tolo chumo shmo fasting lu kimera ni e bo fasting ibo lu gena tv gi me to manya ige tim like na fasting lu gena tv na shabai ku blame shinya who to be blamed alu blame shinyo le alu ni girin chul smo ye bo alu ne pitima bnengyo ite ye nyung ne bo ono chak chali shiri ti ma sa ge banye nyung ye ite ye alu no nyung no the first thing in the new covenant Prosha khitive par masa fasting lungi rang no nyunga to si prosha khitive par masa ye prosha kha ktheolo ya lo no already nyung ma ha za yes ige fasting like you it's not about God it's about me my fasting does not change God yes in a fasting like you it only changes me ilki nikla you benefit ilki benefits ke tono in shima sa you nye ilki shajiru to ma nye fasting lo be ona alu blackmail shinya bange ba tagyu arime shila alu ye de jamon je but the only reason I fast is prosha khikikla na itvan je prosha kha qawle ye akhne kitinde prosha kha aqawle ye do good get good amen la prosha kha lo na shabaye no qalu gitlan no alu mo na shabaye no alu mo gitlan kem prosha kha gitelo ye alu no Timeshim la yon alune accomplish la tanjo. Ige alune accomplish is good bo. The only thing that I have to do in the new covenant is to receive. Receive shingi ne shime. Ige fasting like you akodono just to get established. Alune tsvegi bolo o kuchona ngena pial. You unbelief tipo ko shikim tenen ge onege manye. Le ni point tipo le no ete peklo. Pasune vegete you benefit tipo tre fasting tre. Yetona alu change alu kill sinja ono alu play mi spend ono alu humlo to just kanis bijibu alu pala she spend tipo moye fasting she new covenant fasting ye plosha ke akeu
cross tika hoye book ma bage ko ngo nyung already aloni ko ma za ban ebu jisne ko na pana baptism lagen le aung kimte na dove symbol tipo ni bo pa shoi ko pishpo itulu en aluna atslo ne ga this is my beloved son in a kivla chekyu la in whom I'm well pleased hey na kapki chekyu in a kivla chekge ban ile da johan yes ato no just as he is just as Jesus is so are we in this world panu ku tayang la chekin ni ti ta chin ban tre Jesus Christ lo ne gi ni mo tre aluno Jesus Christ ki me khelwa kapki khelwa la ti toi ni mo pa lo ne gi ke ni ngo bana kapki khelwa ki me khelwa ja lo le ni ki meslo ni ko ma tsulo pi ti shi fasting lo ka ge lo ba ngi ta chi be chi point ti ko na ko to ite pastor na tipo shogul shi pe wa ge verse tipo ne nongre bible tipo Ploshake, akeu Johannes Lapisu, Johannes Ato Lapisu. Hippo kikimela. The Ewana abuse vega hypocrine. Lotem Cocto Mono, Chiril exam sive, BL exam sive, Mom Chirin exam sive, Momo, Kuyana competitive exams possible, or fasting lunge. Alobella, Ikimate Penable fasting lunge. That's Boyavanye. It would near ish picture chilvatim gudum. Alobilla, don't lunch by our fasting sheep. I can ship you like exam sege tun eh igala tim gudom no fasting la fel shege man jo et boy al hujam le jan ye mark lobdi etem shike no na fasting lam ka mark lobdi banin ena inoku yes inoku yes kem tim gudom na lo mo she se mo fasting lan jo wa lo la passes la pas fel shebe ba ya al hujam lo gidan jo de abuse ba ge 히보고 시금 다베조노 뉴 히보고 시가츠 무규베조노 김구도노 we misunderstand 거 저에 그 abuse 보 이제 봤으면 된나 abuse 페이탑 사라기 보고 나라마 니테냐 이거나나 그토모 줄라셔 나로기게 아노토모 줄지기미 이게 냐트위기 예셔 비디오 레이트라인 라 이게 나 ikvepo ishajipo atve gjepe mani na ala shinju benefit egonum ina kha na cooking chere kila cooking tsuche ba ya tipo kumre be reduce no atro reduce reju kumre ya niri ipipo slim shwan de you benefit mo etre la you benefit yet po etre atvepo ilolvani la atvepo shumle brajit po ina chori nok to pulvanije la ide fasting ye you benefit ni ina chok choro nok to pulvat ona jini shu choi ja chobo ta subza atwe ko shirage la you ina fasting shage you benefit again slim shage ala je mo gesha tere la ki fasting to abuse like fasting lan abuse fasting boy abuse like ite matchmaking atna la nye tim kam you counseling session la tim kam iboko encounter shibange alhuno igjo kimiklan bu igjo ak bu shvinangele alhuno igjo ya alhuplok mo bane tono aikirim ko igjo la fasting lo bal hoivla igjo atna paplo shilbelebi fasting lobi did you prophecy is a good tipo counseling layer you tipo ange 이게 인용이 시작이 무슨 네 matchmaking zala fasting zala na di kigmeri hipo가 급잖아요 atnaye 아우묵도 좀 뭐야 에 해보도 너야 후래 로지 너 알루노 로지 그때 봐서 너 로지를 마사 이복 뭔지 이부 봤어요 봐야 보시 뭐 얘기임게 애들 관람 무슨 관람 pani 로지 가시 그 사나 사게 이게 뭐 기계 잡은 게 아트게 자 이나 약 보시 와요노 인부 베니스 래 인부 베니스게 알루노
Venice bela impushpeni bir kutupa zamanca. 이게 뭐 이나 Venice 좋아로부 Venice는 이좋아로부 이거 기미gle bu 디나로 불러는 집에 Acibi. 디샤모디 이네 이네 Venice 기미에 반에 기미에 디나로 불러. 이네 Venice 기미에 아니면 Venice 네 기미에 뭐 봐야 초코모에 Venice네 봐 대다로 불러 뭐게 돼. 양 빠게 블라인 예 블라인 디나로 불러는 집. Yes. 에 팀라키나 팀긴나 블라인 발로노 오 알로 불러 뭐 봐네 비트 메테 뭐 봐는 집. 저거나 파스팅 로 알로노 이다리 옥조 기미에 스페게 때때 biblical como van a escuchar en un algo más va timoko nyuma akoibo beta masawe nye nyuma akoibo beta masa ne aluye la aluye topu to to nyu chukala ku shangela tipo ya mo ya aluye ingo di timasanche nye prophecy bu zalagi kitla abuse ayu akodono prophecy ngo fasting ko linganyu ne bolo pitsin shayu ye o apunga tanyu ko dola amlok shik mayu la nong dola kitim na yu balo na amlok ma ne bane ekme aluhi ti do yu kono la new chukala nilki new domestic problem gabes banya aluhi pa tipo gabes issue shimona ngi bani Yes. 이게 뭐에 abuse 봉에 뉴에 알록 드시고 아코도노 뉴 알로 제배김고 뉴 아기린 러나 디모 하하김고 아 그금도 습자로 간게냐 악셔자니 부뉴이 농용나 기는 시자니고 디샬로 이김 바이블 가베스 바이블 가유 가베스 니골라우노 니시골라우노 뉴노 디시팀 알라기 기접 대회 자기디 아치빅 뭐야 바니 뭐 알로 자빈이 오너 니 바이블 타마서 니 프로페시 tim show prophesy já nyono la nie bible biblical bible kiklan nie tim show prophesy mas ige tono ego no fortune telling ko doile or his soothsayers ko chenche au yu gujum ko la ti to yu wala no nyung ye jadu sha yu wala no nyung ye the office of prophecy hipo bimege mo ye bani de shani modi la ige fasting hipo ko abuse value di akodono biblical prophecy bokom tagi vejono nyungye hip alari bokola abuse bu tim lagi kichek de vezanya manye Tim nonete pegavana fasting prayer ibogol na tim advice sipniju counseling sipniju ite mer sala nona kitiki va alupulo como pal jela titbuya alu eklem pana trusnigma ite pasona vegete la dia akin lana fasting la tim cholaju tim control sheet bu yeshtek muje ebo kichepin sheet bu yeshtek ma nim ya lo na kotsbani bu an khaz shpeta yek muje a kotsbani me te intelligent na shpre ku na chipi muje na titia na khatal ben ya lo na lok tspan shpre dia na palo blem shiyu alojiga mojiga palo atin zigit beshtek muje akum ko aza shikau shiri insha yuye fasting kapza nyono fasting ye nyungye alhumlo killing nyono fasting la moine alhubele ni kimebe benyono fasting la moine igem nyono fasting la yuye alhono kyu nik mave zagena tipo lo nyungye akpul tipo new pulmo kyu unbelief tipo ko shikim tebebu akpul tipo alhu zala establish tipo awa alhono nik mave zagena o alhono nik ni khiwa zagena tipo pulling ye gongno alhono new kyu nik mave zagena tipo itare allah aku kesin nyono fasting la yuye ne